Aha, I attention TVs mo wi akwa ba e de baso sem I chugo e wo social media so motene so mashebedum entertainment lifestyle and e de best mo subscribe on Facebook YouTuber subscribe me on follow YouTube Facebook and so follow FMA me like comment and also share be the first to get the videos by so the notification bell so ede amame and Kelvin Taylor ede nsem ya betwa bonte na any say video bi e trend e wo social media say fa na McBrown na we ana we che match say kam yakoye say obia etu na no gunu so say e ba ne bat anase ne to asebe wakoye na we ana na kasa kopie program bia say we bisa na wo chire mo e wo kasa kwa mo wo chire say e kam yakoye say wo nyi na say wo da so wo nkwa na onkwa no eye wapomudin esisi so na chireta upese u change engines a wetimi aye we ana de toto car ho na chese wontimi to car from 2010 we say 20 ahe na 2022 system onya maintenance nta wo so ye maintenance ono ni mo aye awode ma won awobisa ne nsem ni na eno no na we ana Kelvin Taylor babo nta wo be chima chirese se obisi akoye ne to a enye news no nim de ntikra Ghana for ato wo no edesi na McBrown eso ante wo ana wasanso betutu bi edema councillor Lutrot denim na enim se Tracy Bachine ni kuno Frank Bedu ntamwa ewa bibie ye no councillor Lutrot eba bonten de nsemba komyeni bi ebetutu abonten e de fa wawe no ho na we ana Kelvin Taylor ensabe bona adwen e de ama councillor Lutrot yenko na yenko take Kelvin Taylor embrace your friend is me who said Nana McBrown eka se wakoye ne body iti Ghana fo bi ntiase Nana ba McBrown ena ono ade ne body ena so akoye ne body oso oye maintenance Ghana fo minima de konti more problem so obi na ade a ne body enya wo body ni kunu any problem wo ho obia eni ni nya ni kunu oware no otisika ware no oni problem wo ho ne mba oni omutifiri omudo they like the way she's looking. And also abeye topica in some sisi ehia se ka ho asem na aba McBrown or no edis make a decision say okoye ne body no e help be inti no go to radio stations and TV station Nkwasiade eno na ye topic Abraham president no ote Ghana Nkwasiade na oye Abraham politicians entumi create adwuma mamo Abraham mo amunim se eye de industry and aba McBrown crack ho no sa industry no gu the entertainment industry it has collapsed. Until when will we realize? When will we realize? Say, some Nkwasiafuo conversation or be a decision or taking a baby national topic. Why? Nanaba McBrown, they be an Indian. Tell me, girlfriend and Abam Namwa. Into me can Nana McBrown. Only Nana McBrown. Minimum deal. So Nana McBrown. Na samono. Why should it be a national issue here? When I won't see your body, no be so you see anybody. How am I saying? Una sebio obody na chenchene ena ono sebio ne body no ohun se na ebia sibia no pese ye ntisa ena wako ginagina so o ha ono sen ka kire ukuru no ma kakra na so kokoye wo de Tracy Boache so ware ye e wana me hu sa gimi se councillor Lutrot se de ono so akotena ho ena Tracy Boache ena na ware no ena Nkwasiade nkwa Tracy Boache ne kunu o ma beji hoska sa ware no gu 4 months e ye ware what way ya waka ware mu nsema woni bebre Ediana Ghana edu some time Nkwasiade na and one for one some yebe say nipa life and on na modwene ho adentra me na ma McBrown me nim no me nhia ne mpoda wo mabra bom Tracy Boache me nhia ne da me they have decisions omo ankasa betime make e wo mabra bom se me ende me ka se me kwakoye maso a me nte so obi abegina be Kevin akoye na so me usika nam de koye iti Ghana for amount for personal issue yenja mo no mo take your decisions. Yes, Ramo. Na dodo no ye jimi dodo. Mama ya ndwini de ebema yakọ enim ne enja nkofo asem. Na de bia na we akọ ne to. Akọ ne to eya woto. Wakọ ne pa eya wo pa. Mo a motiti radio so TV so a mo keka sa ansem no. Munya sa opportunity no 1 minute ka mo be ya chen sa. Munja jimi no. Na akonye obi ofui bia betena ho a am a pandit and am a dear pandit ejuma for Ghana pa say an entertainment pandit an entertainment critic dear ho de obia o PhD ho ofui bia ye entertainment pandit Nkwasiasam ne yeso so
na ye create adwuma man se ejimifo bi o radio bi so ne TV bi so adan a ye metena ase ne ye meka na McBrown body na McBrown body no okono ka kire wo obeje simpo awo ho Tracy Buachi ba wa obeje kapre wo ho Tracy Buachi kunu ofra wo phone so say ohia 200 Ghana Tracy Buachi na ware awaware no ebegu 6 months ebegu 20 years eye wasem wote wo no u prepaid wa check it de wo so adena Ghana fo binum ye jimi saa de bia obi koso ose say no I don't have a problem say issues a fo bi one a national issue now can I get it but people's personal issue metake omankasa decision about especially idea it will make them happy. How dare you to come and decide what they should do with their lives? How dare you? And I'm to war and do ne sa Nkwasiafuo nyina ye Christopher ohianti bibia ye obi ya mo Ghanafo dodo ne hia mu nti bibia wa wiase obi bebia mu ya ehiafo no bibia ya bibia nya ena die ni ohiani manikakra ho na behu ne suban onwe kufo ado mama ne tumi onkwasiade a woye ma ohiani sankofo TV so etiti radio so ye na McBrown akwa anybody Tracy Buachi aware ebegu ena we me se sankofo no mo na McBrown platform no 10 days ubehu nkwasiade o me na Ghana ho intimum yenja jimi no na yen concentrate na yen ka insama ebetumi asesa oman no akogina bra bia wo jimifo na oti TV so na uni dwuma di no saa wo jimifo na wontumi hwe oba wo school no saa wo jimifo na wontumi sebio enso aware mu manisi no ye benya aban obeboa ma wanya adwuma ye se na be ya onkodi konkonsamfo bi hu jimi ne doso when you come to the States, when you go to Europe, body enhancement is no news. Me say utukwan na oba enyansafo mbebia sika wa nipa hu sika pen a nipa di sika ye bibia enhancing your body is no news. Nana McBrown I mean kan say me McBrown wa me kan kire o say man 100 Ghana man fa ko anybody inti mo amodi TV so no radio for amodi sa agimi no I will say Kavintela and jobs and also e dey atoto dey amane won watu wanu e dey gu na McBrown ho so akoye no to any councilor Lucho Tababo and Sembe Kasafa Tracy Buachi any ne kunu awawe ho ana e dey besomo e ba attention TV say my money share money yeah that's